S Haijang Football Ground. How in a kisalay ta. Lang ka zol pa in here. Tuni hin S Haijang Kumite hon. General meeting na naidano here. अब ना तो दिले तुम अनालिस बेस लोगन को बेस आप को बेस पम या वाय अनालिस सुन तो किनान दे आना है कि मूडी भाग जा तो कि पाव दे जे तो वो तो तारो ना S Haijang खुदा अपी है छे sung akitung ini pipi sung ham phung song phung pi organization Haijang Village Playground donated by Pungam Thang Hokip Puhem Hon Hokip S Haijang Village established 1990 inaugurated by Pu Zam Hussein Hungdim Chief of Monum S Haijang Village Silver Jubilee S Haijang Association of Youth established 1994 deeds not words S Haijang Association of Youth say 25 years Silver Jubilee unveiled by Sri Tien Hokip Honorable MLA 59 Saikot dedicated by Upa Hokngam Hokip Chairman S Haijang EC inaugurated by S Haijang Village Jubilee Paul Mitang Hokip IAS Deputy Commissioner Tuni ko Haijang kumi pite ho to ka ke bancha cho anu le jin amo no no masavin no na tu na pa thu za za i dong win ken jong ka sei ti pi chan ka sei in doi advance Christmas thai ti to ke ka ne lai ta wa na अब आले इंजो ले गुलांग लो है ताता नुपियो है ताता कोन्नोम यों kan pun la angai cha nom le za tan wi la nom kla theo ya dam theina hin za chan lo di he o mini kanidi kan Advance Christmas at S Haijang Village Richanpur with USB mày cái lạ tao đâm thế na còn đâm đi đi S Haijang Kopi Sung Community Hall thì Kusung ini panik ki khata na pa ke hon na Haijang hi leng thei le kan ni ho cho masa lai la no le thei le cho ke ho gam an hin tin kan ni lai leng thei kan pu yo chu to khu pi ki su do phai lang khui chỉ pe le em sung gil lang ki ju dai se lai hi khu lai ta Christmas get jong ani ki tung do tan ki pa na Christmas 2021 chilai khu hi
ai mi ku ki sai te the dom pena chu nau pa loi pa Francis CEO pa Hyderabad om chana to Hyderabad om pa khu hi mà ta con YouTube là Facebook là WhatsApp là cái giàu riêng hồn dunia ya ka vile ai no long ka cheding pa to Haosapu tong kihoulim na chomcha ka gana idi he Hausate in lampi chelai khu he Francis Tein Hausate in pa Francis ya ta pe na mo ama next Haosapu di sana ama gam ngam do no hi na la ta wa mo na pu pa ta na he ma na to na sa ta ya mo po the lo veng han lang lo chi su pe le mul num high school veng kilung de tai lai ho sapat to en wa ka galut hon ding trong hoi kong keo lim hon di ho sate ni campus hi ho sate in living room common room here in long Francis smart when smart chit thing ni pa kan kyo pi di hi s Haijang Haosapu hi in jingka pa tu nya kain do num chu namin ho kan se dang ka tin nang hin ki sein lang na namin to chu ting le na kum za to ke nu min na sai za ne ham to kan se pi the dang pa le am ko thang ho kip na ka kum le tu 71 ai in now te sagi ai ve nu me izat pasal za ham pa pasal thum nu me li Francis ko ta pen na tu nya ke he nom chile na pa hu hi iti ko mana na sa 1991 ha kan sat tan 1991 na setting le hoi la ya paran hum ki chawdo ha sare ting ka ya pa ting ka ya ting ka ni cheng ka hi wen ke 1981 in Champur la ka service ka posting in na sele song ge la kun kumni ta bang kan cheng o ben ayang khu hi in sung ke hoi sung education lam akala sambe se jiu chen na thing lam mi o sing la nga ha so ho ko kho ma la ya hi chen na cha ti ho education lam kan to sa tin ti ngai to na pin ta ho kan se me he ba silver jubilee na lo ta ni kam ka lom 25 years kam ka lom ta ele to ai na pa in bul iza heta in hi tu to 97 na tam ta na ele population hi akichi cha hi on le zak ka dung zia iza ve le dam zeni le song nga ta bong kai ta ve kai sang tam zo mai thei tai tu ka na aban le haubung hi iza na mu bu yi si to ke thik ECA to Catholic na atam zo he le ke khomi atam zo yi si atam me haubung ni wa youth club village authority ho hi ke podan khati ve ta na kita khat sai yin khusungai Haijang Association of Youth Katiwana ma yo se po wa chule amina hu bu ngai wa nga khusung ki wai po ne le ma yo si ki pa na la sien na me si tai phata ki thu khom wa hu bu ni am yo hi ki lang lu le wa kai ve a phai kyo ko jong khuti ma hin na youth club to village level hi ting le wang chu hausa chule authority so youth club in mo pu hin na khang lai ho to chi chu hin chule tu chana hina chilai huwa pa la het thei do mi accept do mi ne he mam pa
te cái mai pa cha barobar hol khuma yang tu hin national cooperative society ki ti wa department khana tu director deputy director hamai tan milin tai chule Francis on se tang na chapa Francis on ho yang hi tu hin na mo company a CEO CEO ikat ka ki he mama win na Robert jong hi Bethania ke junior chat an hi ka ki het mama hi chiting le ke het be nom chuna pa khusung khusa dan in chen nan hi khu tam zo e meeting hang khu ki society te hin aung chen lu num tiang le chen zu e le bi ham ho min na chela hi tawin a hu te e le mi a cheng num khat chun mun mi khat ko ma ki cho jing the he lo le chen zu ho a hin po a nang ko ma hung ki thum nga chiang di hon i mun cho di hwa jong authority a he sa na la chiang di hon jong chen zu hong om a ki cho ki ding yong le ki cho zu o mai ta thiang lang i pui pa custom mai ta ki pu kai okay authority ho khulam pang na mo pu sa na ko lam pa ko authority ai le case ho hi ko na tan jem ki so ki authority hon tam zo ka tan ji ne case tan ha sa ta tu ti ho na tu kha ka ha to wen ni kum Christmas kon chun boina len ta ha ka to wen ipia ayang ko sungari nga asang pin na chi chu pathian long se ne authority in ai tan kan ni tan chai thi nu mei chung chang chu ken ka pom dan hi na pa es hai jang hi munum te lo wan hi na leng the lo ho ki ho khu ba dan hin ka ngai tu in ni pom pi na ka pom me kha ha mu nom gam sung mu nom ko pal di ta ka ye ti chu es hai jang hi za em sung gil hi na betel hi khumui la ho jong khu munum ba ka ngi ni na aba le zalen mun jong kuna mun te gam ho ni hin apa e ku kite tai nai cha chai ki chen ma khuling se chen ma han the gen the ha sa nai ki thu hong hi ki ne na hin na to hi khumu pi te hi ta chale ai mi ho ko ma khang do ho na til kho na ne ta ni se pe lang ki chen de na pa education nam pa yong ke ho particular ke ho sung di ne mi pi a ding ke ho sung a ding ha mai lo le ni abo na lang pi ai mi ku ki sai tia khang tha ho na le ka sim lai ho ti te ni kin ka hin kho ka ya thu pi education ni Greek meeting ho in pathi ni mi ki bang chana si mi hin education pa hin mi hi mi a ki hi sa na a chi pathi the society wa tu la ya kham ne the khang tha ho in kham ne the ai lo le so ma ki mol sa nga le kha ha si ma si mo le kha thi mo su tu kham tha ri nga in chen kho sa na ri nga abul pi ai yeng in cheong le tu hin igam so wa emele le sa na hon na in cha tu lai khang tha ho tam ta in pi ha in ki sim ding dan le khan to ding dan na ngai to rong kha ba le kha thiem nga ne le khai yo society ari nga sam pi ni ka ge len ji chun thiel dang sa nga le kha sima i tup khat i hi na thei khat lai na chi su ke le banที่ไปจากน้องอย่าสนอบินเดติกตาสนก็ที่ประมาณเนี่ยป่ะมุนนั่นเนี่ยมันก็เช่นบังกะคน business บัวละเฮาส์ดิ้งเดียวเช่นละไม่ education ไงลูมินี่สินก็เห็นป้าสมามันนะแล้วก็ส่งว่าเราofficial ตั้มปีเพียงกิเสเบนตินจะเลยหูต้องขังโตจิงตาลังนั่นป่ะจะเลยอาจารย์นักเรียนS ให้กันหูฮีขังโตจิงเห็นลังนั่นบัดเห็นว่าหมู่จังจิงเห็นตีหินเกี่ยงนี่เสียพี่น้องมานี่ปัจจัยบุญน้องมาพันธีกับบุญก็คิดป้ามาอย่างงี้ในเห็นโควาฮิตบังเงินจิวขนาดนั้นต่อกันที่หาซาอดัมโลหอจะเล็กสุงตรงนั้นจิวก็เกี่ยอะไรมีวางพายก็เกี่ยลินเห็นโควาทิลพาต่อรอยก็คิดป้าเลยยังตัวยังกันเนาะหายังน้องนินมีหอกคุปปี้หอยหาสนอเนน่าร้านดองเป็นหอยแต่นี่ฮิลซีโนเป็นไงเลยมาบ้านเราประเทศมาเนี่ยปุยนตินนั่นตัวนั้นลำเล่าเสียช่างอะไรเลยพานาหินตองดอกวินที่จะกวายฐานนั่นโน้นก็คิดป่ามาไม่ป่าพัดจำใจเกี่ยวลิมในหินนะงาตาเห็ดดินนี่ถ้าติงแล้วนะเกณฑ์ channel ขัดกันหินนะ
USB เองมีเตชนาตินเฉลยจนอีหกเกี่ยวลิมนะฮะเฉลยเก็บมาเก็บไว้ปูนเอาตัวไหนเก็บมันจัดนะฮะนั่นเองเนาะ ฟรานซิสสำคัญนะทอดเดียวก็เก็บไปให้ป่ะ นั่นแล้ว